Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Wan kaawan itay, ngam anyat inaramid mo? Kitaan man ne, nadadaalan day tanginginaon a sapatos ko? Diyak enggagara, senyora. Ikisayo lang iti suldok ti bayad na. Tanga! Di mo amo naman ti gatad ti dinadaol mo! Awan ti sirbi mapilpilinan. Awan ka iti bain na! Senyora, apa yan? Apay ka di, senyora? Di ka makibiyang dito, isima. No di mo kaya't amairaman ka iti pongdot ko! Pangaasiyo, senyora. Siya kundi agpakpakaasi kada kayo. Saan nyo akabilan ni Laika? Pangaasiyo! Awan pa sirbi mababaw-nan! Laika, apay aya. Anya tinapasamak, balasan ko. Kaslajak pa'y lapat dyan, Misty. Padyamon, kinanakmatan ka. Nalpasan ti saritaan mi kin ni Papa. Inton Lones, no vacant na, mapantan to isubmit ti resume iti day dyan negosyo mi. Nalagan lang ti trabaho. Messenger. Saan ka mapuyatan, ta saan apang rabi iti trabaho. Kasanon ti klase? Inayon mo nga isubmit ti class schedule mo. Makaamon ton ti HR amang isapol iti panag-duty. Misty? Oh, naragsak ka kadi, ha? Unay-unay, Misty. Diyak lang pagarup adumting ti kasto yung oportunidad kanyak. Kat sikati makagapo. Agyaman ak unay kin ka, Misty. Mapanag ko may ti resort at dakda ka matandamag. Ngamtsak mo muna sa dino day jay. Talaga sana mapunas ti panaghatap ko. Panagriknat kat adaman ng kalukwan na aramidan damag. Saan kumarumbang dito apang panunudag? Namtsak man mo. Apay ajak malapdan ti bagik nga gatang. Amak tayo jay. Yam apay nga awan ti panagtalik ko kankuana. Kapo nga tayo tinagpasulan na idi. No apay mo't ngamin nakastoy ti ugali. No apay mo't ngamin ano nadadaalan ti panagtalit ko. Saan na may sublipay. Apay akastoy ti ugali. Saan ko ngay nagara? Nana si Mang. Diyak matamo ano mabasa day diyak klase ti sapatos kat madadaan. Laika, balasang ko. Ay, mabit lang Tadalusak ti donor iti ropam. Tane, amangan no agim piksyon. Bunga day tati, panangisipat kanyak ni senyora iti nadadaan ko sapatos. Nana. Ay, una yun. No apay mat ngamin adi kala napansin ni Rip itay araramidem da ichay. Nana. Nayabisok kumakan ka. No anya dagiti sapatos ni senyora asaan amabalin abasaan. Mala, mabit lang balasang ko. Dalusak ti donor iti ropam. Iti panagpaspasyar ko iti daytoy a lugar, kumpadre. Namuak nga si deglagayam dito iti tiyendaan. Wen, kumpadre. Ada na panunot ko sa balipay apang inganyo tayo kadagiti umay ditoy a resort. Anya dayta, kumpadre. Mabalindan to ti gumatang kadagiti presko a seafoods iti tiyendaan. Kalpasan na. Dagitin to kusinero tayo ditoy resort ti mangiluto.
Extra charge kada kwada ti pan nakaluto dagiti gatangan da seafoods. Mayat dayta na panunot mo, kumpadre. Napinta sa gimik dayta. Talaga, kumpadre. Okay. Inayon tayon to dayta iti menu tayo. Intun operationalan daytoy a resort. Diyak kaya't tinaramid mo, si Mang. Senyora, Apay nga inanawanak, ha? Apay? senyora, da kayon amis mo tinangibaga. Numaamuan dagiti masagnan a minor di edad ni Laika. Amangan numasalit kayo. Anya. Anya kumati pa kainaigan dayta itinapasamak. Senyora, numaamuan da a minor di edad. Santo maamuan da a kinabilyo. Nakarkaron a masalit kayo. Iso nga kagumaan kayo alinapdan. Si Mang. Pasensyaan da ko no inaramid ko ti kasjay. Ngam pinanunot ko lang amin ti posible a mapasamak no bilang laeng. Itay ka pa yung adda dito Albert? Talaga nga inururay ka dan. Katagyaman at tanagawid ka. Pasensya ka na. Naggapuwak ngamin iji ayan da misti. Talaga gaya man nasingit kayo ni Titunggal Maysa, Dan. Brad, nasingpot ni Misty. Iso analakala ang anak kasiningid ko. Umay ka, Albert. Sumrat ka. Agyaman at Dan. Anya ti maipay ko kin ka. Di ka nagtaktak. Awan na tamo ka papanan. Iso nga mayak dito ayan mo. Agpalabas ak pala kumay ito oras dito eh. Apay ki din asaan amabalin. Awan ti parikot, Albert. Kasta, Papa. Saan ka nga agawid? Saan, iha? Umianak dito iti sumagmamanungal daw. Kaya't kumot kami na mabantayan ti renovation dito eh. No, amukla ko ma. Simurot ak kumadita, taagawid ak mitla ang sakbay ti klase. Iha, inton maurnos ton ti resort. Nagulupay lang amin dito ita. Sa bagay mitkit di. Anya nga iha. Naibaga mo ni ti Dayjay Adan ti amin. Wan, Papa. Kinuyog ko pa yan anapan ng itad iti resume na iti Dayjay a negosyo tayo. Imbilin ko matan iti HR no anya ti rumbang aramidan na. Amo, miha. Sana kumapapor iti inaramid mo ka. Anya kalakit din ayang, Papa. Kinanakmatan kan ka. Pasat amin ti planok daytoy. Isa di ka madanagan. Italak mo kanyak ti amin. Kasladyak mo mati, Dan. Apay ki din asaan. Siya akon amis mo ti mangibagbagakin ka, Albert. Talaga nga addan trabaho. Ti pagmayatan na. Agadalak, bayat ti panagtrabaho. Dan. Iso nga rod akinunakken ka. Nasingpot ni Misty. Biddo ti bagbagam nga adda supsuplada na. Nalabit akas siya ti ugali na idi. Nang runa idi san pailangan na panidya abroad. Ngam adda pa nagbaliw ti tao, Albert. Kasmutlakin ka. Napalalo ti kinatangken ti ulom idi. San ka di? Ngam ita, makapagpampanunot kan. Diyak ka muna niya ti sarita, Dan. Albert? Ngam kiti. Naragsakak para kan ka. Gayam ko. Balasang ko, kumusta kan? Nasakit ka di pa lang ti donor iti rupam? Saanan, Nana? Nana? Agyaman ak unay kan ka. Laika, balasang ko. No awan ka lang at anang ikalilis kanyak.
Amang ano nakarkaro pa iti sinagrap ko kan ni senyora. Inton sumaruno, no saan ka sigurado? Agdamag ka kanyak ha. Iti kasta, saan ka ang maipasubo? Pasensya kan, nana si Mang. Impagamit ko ngamin no. Ala, huston. Di ka nagsangit balasang ko. Huston. Apay nga italaang nga inyawag mo, Dan. Misty, nimawag kita'y adda pa dito eh. Amangan man niya maninti panunutin na. Ha? Among mutin ni Albert, di na kaya't tikas niya eh. Sa bagay. Kat, apay ka no anapan di tadagos mo? Nagpalabas lang ito oras. Naglaw ko nga da plan nun na. Ngam di namot ibaga. Ngam sigurado ka nga okay lang ang ni Albert? Awan ti rumba nga pagdanaga, Misty. Okay lang ni Albert. Nasaya at nga rod no kasta. Adala siguro pakaburiburan na. Iso ngayon may nagpalabas iti oras dito'y dagos ko. Ay, sayang. Saan kami anagrana dita? Naibaga kon iti kontraktor ti amin na kayat ko, kumpadre. Imbaga kasurutan na lat ti plano. Nasayat launay no kasta, kumpadre. Nulakid di masurot ti amin, masigurado nga agbalin analatak da iti a beach resort. At no kasta ti mapasamak. may isa ti kayat nasawan, kumpadre. May samanan a successful business ti naibangon ta, kumpadre. Isu na lang ta sana kompleto ti baligi. No sana matungpal ti saritaan. Titulagan ta, may papan kadagiti anak ta. Aday ta ka manin ako na. Baybayan ta dagiti ubing. Ken may isa. Agtalaga kadakwada. Patsek, ano kasano ti kinasingid da idi. Nakarkaro pa itan. Tadan dito'y pagilyan ti anak ko. Ano tinapasamak na si Mang? Apay nga da bandage ti rupa nilay ka? Ay, kinabil ni Mamam, Barok. Anya? Apay nga min? Binili na nila ka tapno dalusan na dagiti sapatos na. Ang addamay sa anadadaal nila ka. Day giant tinagpungtutan ni senyora. Nana, grabe ka diti donor iti rupa nilay ka. Saan mo't kit di Barok? Hadi ka agdanag, tadi nalusakon. Awanan ti parikot. Anya lakit din ni Mama. Talaga di na pailang naikat ti kinauyong na. Albert. Ngam di kay agdanag, Nana. Ay saanan, Barok? Saanan? Pangaasim. Amang ano atapan na pa'y anagipulong kami kan ka. Dakdakkel ariri no kasta. Iso adimon ibagbaga kan ni Mamam. Makapasikor ti kaadak lang ang dito'y balay. Jakmat ngamin amo na sa dino ti resort nga yan ni Papa. Daoray sumaruno ako may jay. Narigat mat no awagak mananidan. Amangan no pagarupan ng tupay kiti. Akay kayat ko ti kinasingad mi ita. Nasaan la ang agapokin ni Albert? Jak kumaaramidan dagiti aramidak ita. Ngam sa nabali, tainton masigurado kon ti amin. Isardan kon tumaten ter aramidak. Talaga masiguranak dito'y balay. Anya nga tati nasaya at nga aramidak. Okay kayo kadilaan, Mama? Saan, anak ko? Mama? Naamumla ko manuan niya tinapasamak dito balay. Apay, Ma?
Anya nga min tinapasama. Jay awanan bain alay ka. Dinadaol na ti maysa kadagiti nginginaan a sapatos ko. Anya. Dandan ila igusuugos ko pati rupa na iti swelo. Gapo iti nalaos a pungtot ko. Mama, huston. Amangan man niya pa iti mapasama kada kayo. Agkalma kayo kumalain. Kat na mabalin. Lipatin yon tinapasama. Ang mga nunaklat ka lang nga nagkuna nga umay ka dito'y, kumpadre. At dapay gundaway. Mabalin ka pa'y nga agawid. Anya kalakit din aya. Umiyana. Isungarog nga mayak dito eh. Siguraduak lang, kumpadre. Amangan nga min numakmaklat ka lang. Saan, kumpadre? Aguray ka man. Ada ka di ilimlimad mo? Isuakas lati mo kaya nga umianak dito eh. Ah? Anya? Sika talaga. Anya ko ba tilimad ko? Abangan mo no... Ada man. Oy, kumpadre. Awan. Sana na maulit pa iti kasta apagteng iti biyag ko. Kumusta kan balasang ko? Okay lang, Nana si Mang. Naut-ut ka di ba'y tinadonor iti rupam? Saan una yun, Nana? Ay, anyan. Agpiglat tukit din ti rupam gapo iti napasamak. Talaga kasta. Anya nga ron. Unay matngaminan ni senyora. No apayanas kan nga isipat na pailakan ka ti sapatos na. Nana si Mang. Ay, tapnoan mong balasang ko. Madandanaganak. Ha? Apay mat, Nana? Abangan nuga po itinapasamak. Kat mapanunot mo ti pumanaw dito'y kas babaunan. Saan ang mapasamak dayta, Nana si Mang? Ha? Anong saktiag pa ay kas babaunan dito'y? Aging ga makaurnungak. Marigata na kaming nagsapol iti sa bali apang gadak. No itanti papanaw ko. Balasang ko. Nairwama kiti rigat. Isong amok. Maanong sakti agpaay ditoy kas babaunan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mamati ka itan, Fausto. Kung nagtumot ngamin ka, naidumduma ti imnas amariknam ditoy, no kastoy arabii. Ay, husto ka, Amado. Nagpaiduma. Ket mamatiak itan. Anya ti kahit mo asawen? Udnugayam timbagam at talaga ang makapalagip tinapalabas. Ti uni ti daluyon amang mangag manipod titoy. Fausto? Talaga apasantakan na tinapalabas. Ket saan amaliklikan ti manglagip. Ay, kumpadre. No saan mo akabalan ang labanan ti kastoy arik na. Dakelakit di ti posibilidad na ngagsubli tinapalabas. Kinapod mo na, Nana si Mang. Masyanak ka nalay ka. Senyorito? Iso na lang tadyak mabalin na sungatan ni Mama. Gapoy tinapasamak. Senyorito, umdasen kanyak tinangag ko, akaasyam nilay ka. Kaya tasawan day ta, amom asaan na nga inggagara ti amin. Nana si Mang. Nasingpet nilay ka, day ta ti masiguradok. Kat no anyaman tinagbasulan na, panagkunak saan arumbang apasakitam. Anya nga rod, sikan amis mo tinagkuna. Saan mo amabalin asungatan ni senyora? Kaya't asawan day ta,
nakarkaron kada kami kanilay. Maikawak iti kaawan mo dito balay, papa. Ngam anya ngay nga rod. Maawatak no apay. Iha, italagmat na ito eh. Kahit ko lang ang makasigurado. Kenjak kaya't nga dama ko na kanyak ni Amado. Papa, Kanya man ti masapol mo dita. Makamu ka pa ilang, ha? anya ngay nga rod, papa. Talaga kasta. Sa bagay, nairwamak ngagmay maysa. Iso nga awan anyaman na. Iha, Basta aganad ka dita ha, papa. sikat yagan dita. Sigurado am anak kanikap na gitirinaw dita balaya. Agmay saka dita. Iswarong bangla nga ganad ka. When, papa? Malaala. Sige nga Rodan. Bye, Iha. Bye, papa. Ay, ikaw kumaakmat kan ti maturog. Panunot at langan. Akampay ide. Adda akpay lang ang iti abroad. Nagmayat ti lumanga biti presko nga angin dito igid ti baybay, kumpadre. Nang runa no iti kastoy abigbigat. Gusto ka, kumpadre. Ket siguradon to amay sa daytoy kadag iti magustuhan dagiti agbalin a kliyente iti resort. Panagkunak, kasayaatan na may santo kada Albert wenno Misty tipos tamang imaton iti daytoy a lugar. Wenno saan, uray duada na mangimaton. Apay met, kumpadre. Kumpadre, patsa kadakkel ti maitulong daytoy adiso para kadakuada. Tapno nakarkaro nga agsininged da. Ungagpaiso. Dakkel lagi di ti maitulong daytoy adiso para kadagiti anak ta, kumpadre. Apay akas tati panangkit-kitam kanyak. Senyora, Nasakit tinaga mo kanyak, kasta ka di. Like, saan, senyora? Saan, Apolos? sigurado am laan. Ang mga nukayat mo anayunak pa'y tidongir tarupam. Saan, senyora? Kasyandak ko ma. Pakawanandak ko man. Katukad ti 5 abulan asweldom ti balor ti sapatos ko adinadami mo. Iso nga itilasod ti 5 abulan. Saan kang agsweldo? Anya? Nalawag tinangag mo, Laika. Kat di kan agkadkad, no di mo kayat apapanawon ka. Tangad ko timbagam ka nilay ka, mama. Panag ko nakit sa narumbang taramidan. Ngam iho! Padno matabalor ti 5 abulan na sweldo na daychay a sapatos ko. Wen, amok day ta, mama. Gamdamagag man kada kayo. Kaano tinaudya pa ng usaryo ti daychay sapatos? Ha? Saan yun sapay yung usaran saan ka di? Ta saan nga umanay kada kayo? Oh. Padno. Nailatan kanyak daychay. Makita yo, mama. Ita, kas di taramidan nyo? Saan nyo swelduan nila kay tilasod ti 5 abulan? Tapno ikaro na lang ti balor ti nadadahil na sapatos yo. Asaan nyo matanyos usaran? Albert, iho? Lading itak, mama. Ngam, saan sa amatan anayin kalintigan dayta? Iso apang kasi yo. Saan nyo kuman napatuluyan pa itimbagayo? Kasyon nyo di babaunan tayo. Tamang ano pumanaw man na sana makaanos. Kakaasin to manan ni Nana si Mang. Amuyo mo't akasapulak ti sweldo, Nana si Mang. Ngam agano sa ka. Basta saan nakapapanawan ni Senyora Caridad.
Anyan ni Senyora. Sumrumanan ti kasjay nga ugali na. Nana, Kasjay matlaang tinapasamak idi. Isungawan tinagbayag kadagiti imun unangam sika akakadwak. Kanayon nga ikisay ni Senyora iti sweldo dadagiti alikamen a madadael da. kastagayam. Agam, sana balibalasan ko. Addan na panunot ko. Anya dayta, Nana? Tapno makaurnong kamutlaeng, aggudwatan iti sweldo. Anya? Ni, aapay kumangay, Nana si Mang. Laika, sikan amis mo tinagko na. Kasapulam ti sweldom tapno makaurnong ka. Siyak, awan mo ti pangar-aramatak. Pasaray libre mo't amin nga aramatak. Iso ano labsen ti agsarita. Uray no ited ko pa yan kan ka ti sweldok. Awan ang yaman na. Nana, Iso adi kan agkad-kad pay. Agudwatan iti sweldok. Tapno makaurnong kamatlaang para iti panaghadal mo. Asino nga taday ta? Ligayang Misty. Hello, Misty. good morning, Dan. Nadisturbo ka di kipan natulog mo? Saan mo't kidi? Okay lang. Dagasan ka di tadagos mo, ha? Ha? Apay, Misty? Inawagak namin ni Papa, ha? Imbagak amapan ko pa siya rin ti resort anagatang dakin ni Tito Amado. Kuyugan ako, Ma. Anya? Please, Dan. Kuyugan na. Pang-aasim. O sige, agsaganak nga raw din. Nana si Mang. Nakasarita ko ni Mama. Barok. Ibagayon to ko nila ikang agan nadlaga na kanayon. Kan, di nan panunutan ti may papanitimbaga kan kuwana ni Mama. Abayadan na tinadadail na sapatos. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Barok? Saan na patuluyan ni Mama timbaga na kanilay ka? Agsweldo mo't lang nilay ka, Nana. Saanin anas ka nga ikaro na paitipan na kadadail na iti sapatos ni Mama. Agpaiso, Barok? Uy, Nana si Mang. Ay na, Albert. Agyaman akno kasta. Awan ang yaman na, Nana si Mang. Ini. Excuse me, Nana, Tasong batak pa'y tawag ko. Sige. Sigurado ang maragsakan ni Laika iti daytoy. Inak ipakaamok kan kuana. Anitar aramidom dita, Dan. Tingkuyog lang ni Misty, Albert. Nagpintas gayam dito eh. Ni Papa. Adamot lang dito eh. Agsarsarita dakin ni Misty. Dan, si putang man tamak. Amang nadakit di kalukwan nga aramidan na dita. Ha? Panag ko na. Awan mo Albert. Kan may isa, ada dito iti ama ni Misty. Alangan nga agaramid iti kalukwan ti amam. Oh. Di ka kumagbalin manen a paranoid, Brad. Saan ka kumagpanpanunot iti kompormila ditan? Pasensya kan, Brad. Diyak lang amin malapdan ti bagik. Yam sa nabali. Ika gumakatong palen ti balakad mo. Wow! Talagagayam ang nagpintas dito ay Papa. Panagkunat kat nakatsamba kayo kini Tito Amado. Kastamot lang timbaga ni kumpadre. Iha. Isungaron nga din pakita kan kuha na da ito'y alugar. Sana na nagpangadwa. Nagdesisyon na dagosan. Kaya't kumat dito alugar, Papa. Magusto kila unay. Masaya at no kasta, Misty. Magusto ak da ita nga imbagan. Kasano nga rod? Umiyan ka pa'y dito, eh? Sana niya. Agawid ak ita, tanaskan nga si kaswakmat, dagiti negosyo mi ijay lugar tayo.
Senyora, naliday kayo manan. Apay ka di. Mailiwakla siguro kan ni Amado. Sumagmamanon arabi iti kaawan na diti balay. Gapo iti as-asikaswad na anagatang da a resort. Senyora Caridad. Ngam saan na bali? Amo ka malpas tumatla ang dayjay. Iso asigurado nga agawid tumatla ang dayjay. Wen, senyora. Iso asaan kayo nga aglidliday. Taagawid mo't laang ni senyor dito'y balay. Palagip lang da ito iha. Sapay lang ko mata di mo tagidaksan. Anya dayta, papa? Ang mga no agabuso da ijay adan. Laglagi pam, at agitikas ken kuha na amamirmiraot. Ket mananggundaway. Di ka agdanag kunakmet, papa. Siyak ti magamo. Saan to ang mapasamak ti pagbutbut niyam? Gaputa ka ba ayak, apagay ayaman ni Dan, kadagiti dakulap ko. Pagtalakat mo't kitdikin ka iha. Iso nga rod akinunak. Adi mo ko matagidaksan timbaga, Maawatan ka, papa? Kaya't mula ti makasigurado. Talaga? Ngamkas itinakon-akon. Awan tirumbang apagdanagam, papa. Kompleto ka din timpay sa ganak ka, Laika. Wen, Senyorito Albert, sinigurado ka na daamin nanditoy. Nasaya at launay. Senyorito, pasensyaan dakla kuman. No adadagiti na ipakita kasan anasaya at kada kayo. Ha? Kan, pakawanan dak kumamot iti inaramid ko idi damo, asimang bayak diti balayo. Pakawanan dak kuma, tanapagbidutan kayo pa idi amo yun, no anya ti kayat ko asawan, senyorito. Lipatan mo na, Jay. Kang runaan ti amin, agyaman na, gapo iti panangyali kakayo kanyak kani senyora. Kan, iti panangalukuyo kan kuana, tapno di na patuluyan ti panangdusa na kumakanyak. Awan na nyaman na. Sige, tama pa na ka. Aganad kayo, senyorito. Jackline pagarop. Bidot gayam ti panakamamok ka ni senyorito Albert. Sa bagay, naklaatakla siguro iji ospital idi. Iso ang nasipat ko. Ngam ita, ammo kung tipod no nga ugali na. Katrumbang laang ti panagkid daw ko kankwana iti pamakawan. May katangawan pa ilan ni Dan. Rumbang ko mga Dan dito Jay. Gapot ang madamdamalaan. Adan klase na. Ang mga no nagkidandamanan ka ni Misty. Ang mga no sinuko ni Misty. Tilukan ni Sir Fausto. Hoy, ada klasen? Apay nga dito yung universidad ti ama ni Misty. Kunak man na damat iji marin-renovate a resort ti ama ni Misty. Uy, orasan. Aday ta, dimsa. Nakita na akong tatagturong di tayo. Siyak nga ta, tigagara na. Masaya ta nakita ka dagos itay simbang pwetak, Albert. Sir Fausto, anya ka di tigagara yo kanya? Iyo. Amomot no kasano ti kinasingid mi kan ni papa. San ka di? Amom no kasano ti kinasingid ko iti pamilyayo. Sir, San humamot ang madadal ti kinasingid ti pamilya tayo? Kakaisuna nga anak ko ni Misty. Kasken ka. Kakaisuna nga anak da ka da amado. Iso saan kumamot adumanon ti kanito nga agpipin na baing tayo pailan.
Amok anasirib ka, Albert. Ket mamati ak anaawatam ti imbaga. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Api nga da ka dito'y universidad, Papa? Adala sinara ko, iha. Sino? Rumbong ka di pala nga ibagakkan ka. Papa? Di kagdanag. Awan matimadi nga inaramid ko dito eh. Mas daawak lang. Tawan mo tinasasauyo kanyak nga umay kayo gayam ita dito eh. Isumat lang nagsapa kayo arimor. Iha, ulit. Awan timadi nga inaramid ko dito. Jakman ang munoan niya ti mapaspasamak kan ni Albert. Anya ti kayat yu asawan, senyora. Kasla nga min nasidag tirik nana ita kadagiti mamir-miraot. Senyora. Oh, pwera ka itimbagak si Mang. Saan ka akaraman? Takasla ka pamilyada kan. Apay nga may nakasta ti ibagbagayo, senyora. Tapno ang mom si Mang. Talaga akayat ko kumanga ipapas ti pungtot ko. Ngamjak na aramid. Gapot ak kinasaritanak ni Albert. Ha? Iso amas daawak. No apay, akas jay ita ti anak ko. Nakita kita ni Albert. Ngamdinak sa nakita. So nagdiretso aklatan na napan iti classroom da. Oras mat ngaminan ti klase na. Sa bagay, Sika, awan klasem ita iya. Madam Damapay. Sinapaklat imay dito eh. Tanasken nga ag-research sa Kasta ka di? Awan gayam. Sigurado amaragsakan ka iti ibagakad ka, Dan. Ha? Anya da ita, Misty? Mabalin mo ti mangrugi nga agtrabaho. Kas mensahero iti may sa negosyo ni Papa. Anya? Agpaiso? Well, agsara kami no madamdama iti empleyada ni Papa. Alang nga si kaso iti schedule iti trabaho. Iti kasta, makarugi kan adagos. Ita kumakay katuntiman sa tikswena. Pumudaw laki ti daytoy. Kat saan nakas na nakarugtog ita kitaan. Diyak kaya't nga dapay may baga kanyak ni Senyora Caridad. Amang ano iti sumaruno kat nakarkaro pa yung karamigan na kanya. Laika! Senyora, ada ka di bilin nyo kanyak? Apa man malpas ka dito. Umay ka iti garahe. Nalawag ka di? Uwan, Senyora. Kartingam, ha? Dara sa pering pas daytoy. Taamang ano kaungot nak tumanan ni Senyora. Ano da nyo lang nga yakar dagiti display. Tamay sublimot la dagita iti sigod a lugar da. Winsar! Napintas ngamin dagita a display ka. Iswanas ka naman na dan. Winsar! Mala! Inakita ang dagiti daddo mga trabaho. Ang mga nudida matagtigtig na kaputawan ti mangkit-kita ka nakuada. Isalfon ko. Ni Caridad. Ang mga napatag tiyawag na. Di mo la ka di mo't kan mapanunong ti agawid, amaado. Alangan mo't nga agnaud ka dita, aging gaamalpas ti renovation. Caridad. No siya klamay sa, awan anyaman na kanyak. Ngam di mo ka di napanunot, ti mabalin nga epekto na iti anak mo. Alangan mo ta pagatapan dak pailang. Idin to ta para iti negosyo ti asikaswer. Amado, ultimo dagiti overseas workers. Agawid damot no adawayada. Si kantulakit din nga adalaang mat dito'y Pilipinas.
Maysa nga oras lang ti biyahem, adakan dito'y balay. Karidad, Panunutom ko mga adda kami pa'y laang mat a pamilyam. dagayo talaga ti pampanunutek. Iso nga raramidit ti amin. Tapno agtalinaed ananamay kayo. Dakamukan ka, amado. No talaga adi ka makarina. Makamuka. Kaslawan anyaman na kan ni amado ti amin. Di naman lang at anarik na ti kayat kong ipasimudaag. Talaga ka di adinak inayat ni amado. Iso akaslaawan anyaman na kan kwa na tiriknak. Kastoy ka di at talaga ti epekto. Tinaitulag nga ayat. No sinukir ko ide dagiti dadakkel ko. Naraksakak nga ta. No sinurot ko ide tipod no ariknak. No jakin soro ti puso kanagayat ka ni amado. Sa anak siguro ang masaksakitan ide kastoy ita. Nana si Mang, anyat pa nagkunam. Amang ano, adapay jak na urnos ka dagito impasimpa ni Senyora Caridad. Panagkunak at ayusen, Laika. Awan mo't siguro ti makunana. Ay na, sapay la kuma, Nana si Mang. Jak kaya ti agbidot manen, tadyak kaya ti mauntan. Ay unay kan, Laika. Day talapan nakaungat mo ti pagdandanagam. Ti rumbang a pagdanagam. Kat amangan no anya manen ti mapasamak ka no makapungtot ni Senyora. Nana, Napadasa mo no kasano ang makaungat ni Senyora. Iso nga agannad ka, balasang ko. Agannad ka akanayon ititignay mo. Tapno saan ang maikan ni Tigundaway amang pasakit manen kan ka. awanan kita parking lot tilugan ni Albert. Awan nga tati klase na. Rumbang kumakat adda. Misty! Oh, Dan! Nalpasan ti klasem? Wen! Ne, kasla na unag ti pampanunutam sakbay nga inasitgan ka. Apay? Awan, Dan. Di ka naglibak. Naglawag. Madlaw-launa iti panagsinnaay mo. Naunag ti pampanunutam. Anyaya ti makagapo, Misty. Madanagan lang kini Albert. Kita, awanin iti parking lot tilugan na. Awan ka din ti klase na. Ha? Uwan nga paiso. Ti amok kat adapi klase na. Ay, mabit lang taawagak. Nasken ang mapalagipak ni Albert. Taamangan mo agparikot tumanan. Sana nga inutil. Tapno jak marik na ti kayat ni Caridad nga ipasimudaag. Sana bale. Nabilin kumatan na naimbag jay kontraktor. Agawid akmet. Ay, kasla jak napuputan ti panaglabas ti oras. Agasan, duwan alawas met gayam ang nagnaid aki jay resort. Ang anyang harod. No trabaho ti ayan ti atensyon mo. Talaga di mo mapuputan nga aglabas ti kanito. Iso na lang ta sa balimat ti pagawatan ni Caridad. Kat dayta ti kayat nang ipasimudag iti awag na kanyak. Ang sana bali. Amok ang mapunas ti anyaman nga atap na. Apaman ang makasangpetakon ije balay. Sana bali na jak sumrag iti maudi a classic Dan. Minor subject mat lang dayjay. Kan may siya, nalakalang tag cope up. Adda ka di parikot, Brad. Ibagang kanya. Nakayat tingas na ngararamidang. Dan, di nakpagdanagan.
Kahit ko lang ti makapagpanunutan na yung bag. Anya? Di ka pumampanaw dito radyo yo. Umayak kita. Bye! Dan? Hello? Dan? Awan. Pinutod na. Yung kasano ti pan nakamuna nga dak dito yung rancho. Huwag gayam. Namin ano na naibagak kan kuha na. Ano kahit ko ti makapagpanunot iti na yung bag. Dito yung rancho ti pagpapanak. Siguradong umay dito ni Dan. Tay sugot na rutin bagana. Naringkat no Jack Ryan. Takasimot di kayam ko. Nasaya at madadi ka nagaramid iti Jack magustuhan, Laika. Jack to agarami diti saan nyo ang magustuhan, senyora. Natulnog ka. Kan madlaw akabutang nak. Senyora, Sabagay, amo man noan niya ti mapasamakan ka. No agaramid ka iti Jack magustuhan. Napadas mo matan no kasanoak ang makapungtot. Iso anam na maag, adi kanton agbiton. uwan, senyora. Ni Amado, si magputi asawak. Oh, api anak katakder kalatan dita. Ingkay lukat tigay. Apa niyo kuyog mo pa lang ni Misty, Dan? Pasensya kan, Albert. Nagpilit asim murot. Kan may sa, iso ti makagapo, no apay anamuak nga awan ka iti pagadalan. No saan agapukin ko ana, diyak kung manadlaw ti kaawan mo. Dan, Pasensya kan ko nakmait, Brad. Ngamkas kanyak, madanagan mo't kin ka ni Misty. Iso apa nga asim, Brad? Saan ka kung mga gungungat? Brad, anya ka di ti parikot? awan. Imbagak mo tanggan ka. Kahit ko lang tagpanunot ito na sayaat. Alam? Agawid tayo, Dan. Ita lang agawid ka. Kasla pa'y makaungat ka mang sapsapol ijay anak mo. Kasanumat ngamin, imawag ti katalag ko ijay rancho. Naggapo ka no ijay da Albert. Apay, awan aya ti klase na ita. Ha? Makita? Naklaat ka? No kasta, di mo amo ti aramidan ni Albert. Amado. Daytan ti bagbagakan ka. Natalag kalaunay kini Albert. Kasanon no saan gaya mangagis eskwela. Nagkari kanyak ni Albert. Kat amok atong palan na ti Karina. Karidad, saan nga amin akari kat matungpal. Sabagay. Gusto ka, Amado. Saan nga amin akari kat matumpal. Ngam amok asaan ating mawid kan ka ti anak ko. Iso asigurado atong palan na ti Karina. Anyan ti kastoy. Nagbalatek manen kanyak ti amin. Amang ano adan ni Albert. Nasken ang makasarita. Jack, hindi ba papa? Talaga na ba na kay Rancho? Anyat inaramit mo, Ijay. Nagpalabasak lang ito oras si Rancho, papa. Kaya naibagak mo din. Mas makapagpanunot ang kiti na sayat, no adda Jay. Asino ti kaduam anapan ni Jay? Si siya kanapan, papa. Takayat Ulbot! Asino ti kaduam kunak? Papa. Ibagam lang tagpaiso, Albert. Asino ti kaduam? Dayjay manen adan amamirmiraot, ha? Iso manen. Nagbidot ka, papa.
Bidlo tinyawag kan ka ti katalag. No iso tinakaamom iti ipapan ko jay. Ag may mesa ka na pa ni Gerancho. Kat si Maro na lang ang dadan kan Misty. Ha? Kadwa dayjay amamirmiraot dayjay amisti? Wan papa. Iso dati nagkuyo ka na pa ni Jay. Kita mong papa. Managragsa ka na. Tamadlaw ko kat nasingid una yung dadan kan Misty titunggal maysa. Anya? Ket no kaskas ano? Saan to napulos amatong pal, titulagan nyo ka ni Don Fausto. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Madanagan na, nana si Mang. Ang mga loon yaman ti mapasamak. Kas lang amin, napudo ti saritaan da Senyor Amado, kan Senyorito Albert. Laika, saan ta pakibiyangan ida? Saan da kaya ti mabibiyangan? No maipapan iti personal abanag ti pagsasaritaan da. Nana. Umay ka, umadayutan ditoy. Ang mga numasiputan datangad da ditoy. Kat datapay ti pakaibaw ingan ti pungtot da. Umay ka, balasang ko. Nagalasan tinapasamak, Amado. Nagsubang kayo manin nga agama? Gapula ang iti ipapanti anak ta ijay rancho? Mabalin ka di karidad. Di mo dagdagan ti pungtot ko. Kasta ka man ka! No daytay adda madilaw kan ka. Ibawing mo iti sabali ti amin. Katirigat na. Kanayon ati anak mo ti pagpupudutam. Apay ayasak manan ti kaungat mo, ha? Inawagan na. Ita, adtuyak. Nagawid at, ngam kastapay ti aramidem. No nagawid ka laang amang ipaay iti pagsakitan tinakam ko. Agsubli ka laangan ijay resort. Aniya? Kanamangan mat no kay kayat mo nga paiso ti agnaw di ijay resort. Gapo ta adda ka iti ikid ti baybay. Sigurado amalag... Huston! Di ka nagsaupay. Huston, karidad. Pasensya ka na. Diyak mo ninamnamaasan akayat ni Albert ti panangkuyog mo kanya. Anak pa ni Gerancho da. Anya ka lakit din ayadan. Awan anyaman na kanyak dayjay. At siguro ngagdanaga. No binaybayan ka nagmaymay sa anapan ng surot kan ko na ijay rancho da. Misty? Kan may saan arumbang asintirak dayjay anapasamak. Naawan patag ni Albert tinaramid da. Makamon. Iso ti pinanunot da. Iso asinurot dayjay. Kat no iso pay laang ti adaganas ng agpasugnod. Makaamumatan iti biyag na. Kanyang amin tinapasamak, Amado. Nagawid at kay mawag ni karidad. Sakbay si Mang Petak iti balay. Imawag ti katalag ko iti rancho. Naggapo ka no ijay da Albert. Asin ti kaduana. Idi damo, ti ammo ket ni Misty. Ngem sigun kini Albert. Nagmaymay saan na pa ni Jay. Si marunulang ijay da Misty kanday Jay adan. Anya? Pakuyog ni Misty ninda. Dahil ti kinuna ti anak ko. Kat ti pagdanagag. Imbagapay ni Albert. Amagustuhan na ti panagsininged da Misty kandan. Anya? Isungay ti pimanawak iti balay. Nagdiretso akong dito balay yo, kumpadre. Katamok asaan ang naglibak ni Albert. Sigurado nga ginggay ta. Kakuyog pay laeng ti anak mo, dayjay adan. Saan kayo nagliday, mama? Di yung sayang ti oras yung agladingit gapo ko ni papa. No amuklaang akastorya. Jakla ko man inawagan ti amam tapno agawid.
Mama, Imbes sa makapag-iiniliw tayo, saanan? Gaputa kastoy matan tinapasawak. Ita, rimwar manan jay amam. di ka kadipay lang nairuang, Mama. Kasdi mo ta talaga ni Papa. Tunggal at dati di na magustuhan. Pumanaw. Tunggal mapaisuan. Pumanaw. Albert, iho. Gusto, Mama. Sana rin bang nagladingit ka. Diyak kahit amakit kita ti kasta ajar mo. Nauli makanti balay dagiti amo ta, Laika. Amom, lana si Mang. Idi si bibiyag pa'y day dinanang ko. Inurara pa ako abumak ng kami kumamat. Ha? Apay mat. Gapo tayong pagarok ko idi. Ano bak nang ka? Awanan ti parikot. Ngamin, maaramid mo ti amin na kayat mo. Tadakat nga rod kwartam. Maaramid mo ti amin. Balasang ko. Bayat abo may bayagak dito'y kas babaunan. Ininot amam amiris ko. Saan matgayam a perfecto ti biyag ti baknang. Husto day ta akapaliiwam, Laika. Ngamin, saan nga amin kat magatang ti kwarta? Nana, Saan ama ipaay ti kwarta ti ragsak kan talinaay ti pakinakam? Iso abidot ti impagarup mo idi. Ano baknang kan? Kat kontento ka maten iti biyag. Naimimnas nga amang ti emosyonal arigna. Ngam ti material amagatang ti kwarta. Papa, di mat nagsaritaan tan ti may papankin ni Dan? Pasad aming ti plano. No apay amakisinisin mi nga dakkan ko na. Iha, Asino ka di ti patyan nyo, Papa? Ni Tito Amado? Wenno siyak mismo nga anak yo. Please, Papa. Just let me finish my plan. Kat sigurado kan ka. Pakaragsakam to ti resulta. okay. Sige, iha. Jak pakibiyangan ti planom. Ngem kayat ko asiguradwam asaan ka amadihado. Nalawag? Of course, Papa. Saan to ama pasamak dito? Iso abaybay anak lang. Iti aramid. Jakla ko man agsubli dito'y balay. Ngam narigat met, numyanakit din iti balay da kumpadre Fausto. Amang ano may ramraman tumanan iti atap da karidad kan Albert. Nagbayag maten ti mangilukat iti gate. Busina pa'y. May nayon pa'y mat dagito'y ababawnan. Makapahay blood dagito'y atat tao. Patay ta. Ilukat na matlaangan tigay. Lukas tabalasang ko. Nagsublimat laang ni Senyor Amado. Wen, Nana. Naimbag tanalukagak itay nagbusina. Nakaruara kadagos anang ilukat iti gate. Anyat ko na nangaykan ka. Awan mo. Awan na pulos arimakmak na asimrat. Kat nagdiretsyon ijay may kaduakad sa aran. Kastagayan. Ala, naistorbon ti turog mo. Nana si Mang. Awan anyaman na balasang ko. Talaga akas ta ti trabaho ta ditoy. Nasken nga agriing ta nga oray 10 oras ti rabi eh. Tapno aramidan tala ang ti trabaho ta. Nana si Mang. Naalakit din. Ituloy mo ti maturog. Tamasapa ka manan nga agriing inton bigan. Nalabas sa una yan dayta, Misty. Pinatga kon tikid daw mo amaikan iti trabaho dayjay a tao.
Bayat ti panagadal na. Ita, kaya't mo ayalaan iti motorsiklo. Papa, damagag man kan ka? Kasano ang maalam tinaan-anay a panagtalak ti tao? Ha, Sungbatan nak, Papa. natural pa kita mi tinasayat. Aginggat mabalin, hindi mo papakitaan iti madi. Gusto ka, Papa. Kankas itinakon-akon kan ka. Marigatan tulakit di nga agkadkad ni Dan, iti anyaman akid dawa. Numadanon ti aldaw. Gaputadakkel ton ti utang na anaimbag anakam kanya. Iha, Kat amin to akayat ko. Kapilitan nga aramidan na. Gapo iti dakkel nga utang na kanya. Anaimbag anakam. Manipod ng subliak dito'y balay idirabi. Di nakpay kinasarsarita ni Caridad. Anyaman nga tanti kaya't napagparangan. Kaya't kukuman ti agsubli di resort. Ngam kasano a panawak ti kastoy a sitwasyon. Sigurado a nakarkaron tumanan a pagatapan dak iti awan met kinapudno na. Dayjayan ni Caridad. Siya konti umuna makisarita kan kuana. Caridad, Apay, awan ka di ti planom a makisarita kanyak. anya ti kaya tasawon ti aramida kita? Di mat kasarsarita ka? Anya ka kadi. Apay akastoy ti pakpakitam kanyak ita. Kinid daw mo ti panagawid ko. Nagawid da. Ita? Kasayatan siguro no amirism anaimbag, no anya ti mapaspasamak, amado. Sana siya ti pagdamagam. Oh. Pinanawan ng laptan. Anyan ti kastoy ang mapaspasama kita. Jakla ko man nagaw-awid, no kastoy matlagayam ti pagbanagan ti amin. Nataramidan ta dito, Misty. Nakasaritan ni Papa ti kompadre ng opisyal dito LTO. Kat? Anya kalakit yun ayan. Agtalag ka kadi kanya? Wano saan? Agtalakakin ka. Ngam anya ti aramidan ta dito. Basta. May sangamin kadagiti requirements mo iti trabaho nga inted ni Papa. Ipanangalam iti driver's license. Anya? Amo ka naglaat ka. Isungarod nga inurnos kon ti amin. Misty? Oh, dayjayan ti kompadre ni Papa. Oh my kandan. Itikas na. Malpasan ti amin. Dayjayan ni Mama. Rimwara. Imo na itayo na rimwara ni Papa. Anyan lagi ti dadakkel ko. Kaslakit din. Jack kaya ti papektar kadakwada. Iso asa na rin ba nga pananutag ti mapaspasamak? Albert, Barok. Nana si Mang. Da kayo matgaya. Apay adi ka pa'y laagrubwat ngay. Di ka di mapanita iji pagadalan. Nana si Mang. Albert, no pampanunutem ti mapaspasamak kadagiti dadakkel mo. Normal laeng ti kasjay iti agasawa. Nairuamak pa higit din Nana si Mang. Awanin kanyak dagi dyan ang mapaspasamak. Barok, Malading itanak lang. Tauray noon yan sa taramida. Saan na maurnos fayda ito'y apamilya. Pilipak ka talaga iti koneksyon nyo, Misty. Apagbit lang. Adan lisensyak. Siyak pa itang tagmanmaniho iti logan mo, iti panagsublita iti pagadalan. Amo matan ni Papa. Talagaan nalatak manin. Iso nga ado ti koneksyon na.
Ngam apay ka di aka sa pulak pa lang ti lisensya. Ken apay anagado ti restrictions ti inala ta lisensya. Basta, relax ka kadilaang. Misty, talaga mas dawa ka. Anya kalakit din aya. Siyak ti makaammo ko naklangarudan. Amin dagiti ngar aramidan ta. Sigurado ang makatulong kan ka iti panagtrabahom, iti negosyo ni Papa. Panagkuna ket husto ti desisyon mo. Asan pa lang agsubli iti resort, kumpadre. Narigatan. Ang mga noon niya agpaiso ti aramidan ni Caridad. Ay, kumpadre. Siyak pala ti mapan pumasyar ijay. Sika pala ti makamu dito eh. Sigurado ka, kumpadre? Wen. Sa nabalita ongoing matan ti renovation iti resort. Nalakalangan ti agbantay ijay. Sika pa lang ti makaamu ka dagiti negosyo ta dito eh. Tapno awan ti makuna ni Caridad. Alangarod. Agyaman na, kumpadre Fausto. Senyorito Albert, adtoy, intimplaan kayo iti juice. Agyaman. Okay la ka din o. Makinistorya kada kayo, senyorito. Saan kayo kung mga agungat kanya? Ngam panagkunak? Kasapulan nyo ti kasarsarita. Ti mga dingay kada kayo, iti daytoy akan ito. Pagkunaan kumamata ka sa pulak ti kasta, Laika. Gaputa madlaw-launay nga agparparikot kayo, senyorito. Kat ikandak ko may tigundaway amang liwliwa kada kayo. Sandak ko makagura. Among ka di mabalin ka man na pabainan. Gapo iti kastoy nga aramidam ita. No ti pa nang pabain nyo kanyak ti makapalagan itirik na yo. Sige laan, senyorito. Nakasagana ak ama pabainan. Anya? Pangaasiyo kuma, senyorito Albert. Di daklapdan ang mga dingay kada kayo. Tauray no iti kastoy lang nga pamuspusan. Masubadak mo ti kinaimbag nga impakita yo kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta ti papanyo iti ayad ni kumpadre? Okay, Papa. Nakaala kami iti lisensya ni Dan. Ay, Apay ka di manan, Papa. Nagunag manan ti san na ayo. jak amo narumbeng apano inuyan ka iti daytoy nga aramida, Misty. Papa, napagsaritaan tayon daytoy. Amo. Nga mamangan no bidot daytoy nga aramida. Anya kayo lakit din aya, Papa. Saan kayo ngaming nagpanunot iti kasta, Amok nga awan ti bidot iti aramidak. Iso asaandak ko man ngay kaskaso. Pangaasiyo, Papa. Mano ti tawon mo, Laika? 16, senyorito. Among. Iti day tatawon mo. Tsaklem pagarup amang ngagakyan ka dagiting bagam kanya. Ha? Naunag ti panirigam, no may papanan iti panagbiag. Gusto ti kinungakanyak ni Nana si Mang. Naidumduma ka. Imbaga ni Nana si Mang Dayta? Wen. Namumla ko ma. No kasano nga isakit na ka ni Nana si Mang. Sigun kan ko na. Imbilang na kanapod nung anak na. Isungurot na sinabdangan kamot na sutilan. Ngamin. Amo ka sana kayat ni Nana si Mang na paglulukwan ka. Senyorito, Kaslay rakmat na ni Nana si Mang. Kataklunan. At adope adaras nga iso ti dunggek. Ngam ni Mama. Ngamin. At ada maawatan nak ni Nana si Mang.
Nasingpot ni Nana si Mang, Senyorito Albert. Pudno dahi tanging bagan. Malaksit ang nasingpet. Manakawat pa. Aklunak, ano daduma. Ibagbaga kiti bagik. Apay saan pa ilangan ni Nana si Mang pinagbalin nga inak. Ano? Sika talaga, Dan. Saan ka din amaungpot ti panagyaman mo? Talaga nga may nakasla sa anak pa ilang mamati, Misty. Amom, Dan. Lisensya pa ilang data. Di nakarkaron ton no addan ti isagot ko kan ka ang motorsiklo. Anya? Motorsiklo ko nam? Wan! Misty? Apay kumamag ngay kanak no bilang. Di mo damagan. Ti importante, matungpal ti amin nga ibagbaga. Si Mang, ayan ni Caridad. Itay pa'y arimwar, senyor. Napanan na. Di namat imbaga. Rimwar latan. Ay. Ket ni Albert. Adda iti silid na, senyor. Senyor. Amangan no kayat yung nga itimplan kayo iti kape. Saanan? Sige. Anyaman nga tan ti mapasamak. Madlaw ama di tinamnam ni senyor. Gaputa di na nasangputan dito ni Senyora Caridad. Ay, amangan no anyamanan ti mapasamak. Nakaskas daaw, amado. Itaman pa'y adamagam no sa dino ti ayan ko. Caridad, anya kumamat tinakaskas daw iti damdamagag kan ka. Agasawa ta. Rumbang amamuag no ayan mo ita. Apay, entrisado ka kadimot laang. Anya ka di manenday ta asal sa lutsud ang kanya, Caridad. Awagan ka nga road no saan. Adag dito'y balay ti may sagayom ko. Kaya't ko ti agpalabas iti sakit tinakam. Diyak kayat ang makita ni Albert ti kastoy alangak. Iso api manawak di tabalay. Agawid ka kuman. Madamdamalaan, nasib nga ton. Di ka kumagpakarabi. Anya ko matidakas na? Anya ka di Caridad. Saan ka kumakas ta? Ala, agawid kan, tapno makapagsarita tayo tinalapan. Agur-urayak dito'y balay. Pangasim ko Caridad. Sige. Agawidak, amado. Nana si Mang. Naulay magmatibalay. Laika, balasang ko. Kaslapay kit din makatitilang ti kinaulimak na. Di kad nasaya at nukasta. Kaya tasawan day ta, awan ti tensyon. Nana, Isong agyaman ta. Tano at da tensyon, sigurado anapudot man kumanti ulo dagiti amo ta. Kat amangan no anya pa'y ti mapasamak. sa bagay, agpaiso day ta, Nana si Mang. Ni Senyorito Albert, inauna lang kanyak iti dua atawan saan ka di? Wen, balasang ko. Ngam, nanakam akasarsarita. Kasla, agtawanan iti 20 agpangatong agsasaong. Talaga nanakam ni Albert. Nalabit anabino ran ti kasjay nga ugali na. Gapo iti naglabasan ti pamilyada. Ha? Kang runaan iti amin, nasingpat ni Albert. Ipampanakkel ko nga ibagaday ta, Laika. Itatanay pagakon kan ka ti si Bubukal na nagsaritaan mi kini Albert, idi kinumprontak. Mapabasol na kadi,
no agbaliw man ti Jarko. Karidad? Amado, Agasang may tikas niya imbaga ni Albert. Maragsakan ka no, gapoy ti kanayon na panagkuyog da Misty kan tigayam na amamirmiraot. Kasano numat nagtirik na ni Misty iti day jaadan. Kasanulangan titulagan tayo kada kumpadre Fausto. jakam mo ti saritawag. Ilawlawag ko kan kati amin. Tapno mapunas ang tiyanyaman na sakit tinakam mo kanyak. Tapno maurnustan. Iso apang aasim ko ma, Karidad. Maawatan na ko ma. Wan, Amado. Mawatan ka. Kan pasensyahan naklakuman. Nuin sakit ko ti anak ta. Kaulimok ti balay mi. Amuklat na makastoy. Naiayaw man ni Papa Tinak. Sa bagay, talagang amin nga'y ayatan ni Mama ti Amak. Ket siguro, orayan niya pa iti maaramid ni Papa. Mapakawan lata ti Inak. Gapoy ti panagayat na kankuana. Makapaladingit lang nga panunutan. Asaan niya amo nga ipatag ni Papa ti panagayat kankuana ni Mama. Nakakaasi ti Inak. Yamjak mo't mabali na tubong nga rin tanyaman na kayat ng aramidan. Tadyak kahit ni bagana nalalay nga kit ni miso. Diyak kahit ni baga ni Mama, akayat ko'y dapag sinain. Akas iti kahit ko mapasamak idubingak pailaan. Diyak kahit na nakarkarong aglading iti inakgap kanyak. Isabay pa aklat ni tanyaman akayat na. Papa, okay ka din? Nakasalita mo? Oh, Aday ta ka manan, Papa. Nagsanaay ka manan iti nakaununang. Jakamon hosto da ito eh. Nangina Kamulan, naman. Papa? Saan ko maati kangina na ti isidir mo kanya? Ti panunutam, katnuan na ti ibunga da ito'y ngar aramida. Iso please, Papa. Di ka kumantrapay. Nana si Mang, kitaan nyo man no na isagana kunti amin. Amangan no dapay nalipatak na isagana para iti armusar. Awanan tinalipatan balasang ko. Kompleton. Nana, Talaga akabisado munti kayat titong galmay sa kadagiti amo ta. wan mo ta, Nana si Mang. Nabayagak mo tan ditoy. Saan akong abarbaro laang. Narigat mo no aging gaita kat saan ko pay lang amo ter aramidak. Nasaya at dahi tabalasang ko. Talaga mo ta. Kasla espesyal sa tipara ka ni Albert. Ha? Nana si Mang? Ang amom balasang ko? Husto dahi tangar aramidam. Kasta nga minti kayat ni Albert. Dahi tay iso ti espesyal. Masiguradok ang maapresyar na ti inaramid mo. Apaya di ka pailan nakarubot. Saan ka kadi amapan ije resort? Saan? Makamu pa lang ni Fausto Jay. Sakpay lang ti makamu kadagiti negosyo dito eh. Naimbagan ko na ta makawayas. Awan ti asawa ng agatap kan ko na. No kasta, siyak ti makakapo. Amado? Mabalin ka di karidad. Araramidak da ito eh, tadyak kayat nga agatap ka kanyak. Iso pang hahasim ko mata maawatan na. Di mo'y kaniti sa balya kay papanan ti araramidak. Diyak kaya ti kastoy a sitwasyon ta. Akanayon tangag subang. Di ka di maumay ti kastoy? Amado. Ulitak. Noan yaman tinaramid ko idi amadi. Linipat kong dayjay. Kat saanin ang maulit iti kaanuman.
Awan sa mo tilugan mo ita, Misty. Nagpaidaga sa klaan kim ni Papa dito'y pagadanan. Jakon inala tilugan ko. Ha? Ni, kasanon ti pa nagawid mo? Di mo ko na ngagtaksi ka. Saan? Apay ko mga taksi ak ngay. Adamot siguro mangiangkas kanya. Ha? Anyo ti kayat mo asawan? Apay dan, bulsat ka kani, ha? Ha? Di ka maawatan, Misty. Anyo ti kayat mo asawan? Di mo makikita day taad da iti asidek, ha? Day tao? Ha? Oh, apay day ta motorsiklo. Dan, iso day dan, timbagat kan kay di Robi. Kukwam day dan. Anya? Katuan, kat imposible mat adinak iyang kas dita. Agpaiso ka di daytoy, Misty? Agpaiso. Kasapulam ngamin dayta, iti pa nagrugimon nga agtrabaho, iti kumpanya ni Papa. Iti kas na, saan ka amala daw nga umay agklase? Kukwam daytan, dan. Ne, nagsapa ka matan, iho. Awanan sa rak mo. Nalpasan ti sir ko itabigat, mama. Jacket, nag-istambay di pagkadalan. Iso ang nagawid aklanan. Nga madapay may sa klasik na malam. Kasta gayam. Ni Papa? Iso tinapan ija opisina. Ni kano nga min Fausto, tinapan ija resort. Mama. Nagriri kayo manan ka po kanya. Saan ka di? Iho, di mo ko mapanunutan na... Amok asyak, mama. Gapoy ti pa nagsubang mi ka ni Papa. Ngamjak la kay tagbalin ni Olbod. Iso akas jay timbagakan ko na. Albert. Jak kaya tanam namangin ni Papa amatong paldi kayat na. Tauran niya apay aramidan na. Saan to ama pasamak day dyan? Kita matlatan di motorsiklong anak kaparada. Di ka agdanag. Saan ama pukaw dayjay? Kat nga dagpanggap amangala. Siguradwak amalungsot iti pagbaludan. Talaga ang narigat apat yun daytoy ang napasamak. Napasamak kan? Rumbang apat yamon. Saan ka di? Aguray ka. Kasano ang naipan dito'y ti motorsiklo? Ado ti tao ti amak, Dan. Nalipatam ka din dayta? Ha? May sa kadakwada ti binilin ni Papa anang yag iti motor dito'y pagadanan. Misty, nakababain ay, di ka man. Itapay, ngalbain ka. Awan ti rumbang apagbainam. Talaga ngamin akas tuyak, numakisin ni nga da. Naparabora. Misty? Amom ka di? Nga iti panaglik na. Nasingsingad ka pa yan ngam ni Albert. Anya? Dayta ti agpaiso. Iso abaybay anak amang ipaay kadagiti amok apag kasapulan. Amangan numalipatam dagiti imbilin ko kan kasimang. Saan, senyora? Di kay agdanag. Nasayaan no kasta. Amo matadyak kaya tikunang. Senyora. Jak imbagasi ka tikunang. Iso adi ka manin agbalin nga emosyonal. Ne, saan, senyora? Nasayat mat. Ala, makamukan. Adapay nasken nga asikaswa ka. Sigilaan, senyora. Kayat ko ana kasaganan ti amin sakbay asumangpat dagiti sanga ilik. Jak lakit di kayat nga adama kun ada kanyak. Ayon nga tan ni Albert. Kung ana itay nga dapay klasin mapan ko man kita. Ti awanan bain. Agraraman talaga.
Sumarampiting kit din ang makisarsarita iti anak ko. Payman. Laika! Ha? Senyora? Ne, mama. Apay ang makapungpungtot kayo. Gapo iti na ito! Mama, saan? Mama! Apay ka di. Anya ti mapaspasamak ka da kayo. Albert, pumanaw ka iti sangwanak. Di naklapdan amang ipapas iti pungtot ko iti na ita, babae! Saan na mabalin, mama? Awan ti basol nilay ka. Apay nga rin nagpungtot ka kankwana. Anya nga awan? Adda dito'y asumayat? Idento ta makumikom ni Simang amang isagsaga na kadagiti bilin ko para iti idadatang ti sanga init. Awan ti basol nilay ka, mama. Gaputa siya ti muna nakisarita kankwana. Iso pang ngasim ko, ma. Di mo kaungat nilay ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dandani ka man gaya man. Nana si Mang. Anya nga min ayat ti pagsarsaritaan nyo kan ni Albert. Maipapan itibiyag, Nana. Maipapan itibiyag na. Kan itibiyag ko, idi si bibiyag pa'y day dinanang. Saan ka aparitan ang makisarita kan ni Albert balasang ko? Ang aganad ka. Naibagakon kan ka idi palaeng. Kagura dagiti amo ta ang makisindingag ti babaunan kadakwada. Nana si Mang. Laglagi pamday ta, ha? Sapay sa bali ni senyora no makaunghan. Anya kalakit din aya. Di ka kumangamin agbalin anasintil unay, kumpadre. Kasla di mo ngamin am-am mo ni Caridad. Kumpadre, Talaga kasta ti babae ang napadas nan tinasakitan. Kan maysa, amumat nga di pailaeng. Talaga nga dan iti anak yo ti simpatyana. no jaklay patpatag ti pamilya. Ang mga non yung tinaramid ko, kumpadre. Saan ka nga agdarasudos kunak manen? Panunutan man na yung bag no anyaman ti desisyon mo. Sige, kumpadre. Naimbag pa no adak di ta resort. Ta sigurado na simbang ti isip ko. Anya kalakit din aya. Imbagak matankan ka. Sikan tumot lang ditoy. Ang ano ita, asikaswan pa iti may papan iti panagpaspasugnod ni Caridad. Saan arumbang adumakkel ti anyaman asusikyo? Kuna ni Nana si Mang adag ito iti sintaak. Taamangan ka nun, makaungat man ni senyora. Sigurado ang nga awan ti madadaol mo kadagita. Kano adda uray basit ang madadaol kadagita. Talaga ang makaraman ka kanyak, si ka babae. Senyora, Adun ti pinalpalabas ko adyak magustuhan kan ka. Kat iti ka nito nga agkamali ka. Agalwat ka kanyak. Oh, apay adi ka sumungbat? Umul ka kadi, ha? ha? Saan, senyora? Saan at nga umal? No kasarsarita ka. Sumungbat ka. Nawatam. Uwan, senyora. Matungpal. Sayatam ti trabahom. No di mo kayat ti masalit. Diyos ko, kunaklakit din no niya manan ti aramidan na kanya. Kunaklakit din. Kukom dito yung motorsiklo? Uy, kamusta? Brad. Nagkapo ka ni Misty. Anya? Pud no nga minti ko nana. Masapol ko da ito eh. Tamang rogi ako ni ti trabaho ti kompanyada. Saan ka malalaw? Kadagiti classic no nakamotora. mo ayos sa Sa bagay makiti. presyo. Ne. Apay nga kaslasaan kamot anaragsak para kanyak, Brad. Tayo may ka lang tisag dos. Iti madi. Brad. Ada ka di pare ko? Awan mat dan. Sigurado ka? Wen, awan ti parikot. Basta ganat ka kumakanayon gayem ko. Kotek. Jack kayat amay sagmak ka.
Anya ti kayat asawan da iti a transaksyon. Nangina da iti a ginatang da Fausto a motorsiklo. Apa di na imbagakan niyak ti may papan iti da itoy. Ano-anoan ni Fausto ti motorsiklo. Tinasayat. Awagak. Adaytan. Agringan ti cellphone na. Hello, kumpadre. Kumpadre, pasensya ka no nakaisturbo ak. Awanan yaman na, kumpadre. Apay ka din. Di mo ko matagidaksan da ito ya saludsudakan ka. Kaya't ko lang klaro ko mati amin. Anya da ita? Gimatang ka iti motorsiklo nga agbalor iti sang agasot aribo a pisos. Nakitam gayam ti transaksyon dito opisina. Wan kumpadre. Diyak kaya ti agpanunot iti madi. Iso kayat ko akumpirmaan kan ka. Awan ti rumba nga pagdanagam, kumpadre. Inaramat ko lang ti kumpanya. Tama mo ten. Nadardaras ti transaksyon iti nagbaatan ti dua a kumpanya. Agam kit. Sukatak tinaaramat iti dayta. An-anuam ti motorsiklo, kumpadre. Sana siya, kumpadre. Ni Misty tinagpagatang iti dayta. Aniya? Alaan, di mo'n panunutan dahi jay balasang ko. Saan na bale? Ta saan na ka nga inan-ano? Nana, Basta na urnos lakit di ti amin nga aramidam. Awan ti rumba nga pagbutngam. laglagi pagdayta, Nana. Basta tong palam ti amin nga ibagakkan kalay ka. Saan ka ama isagmak? Talaga akas ta ter aramidag. Diyak namin kaya tagbidot. Tamalaksid ang maong tanak. Ang mga nung maikatak pa iti trabaho. Panag ko na kat saan ka basta maikat. Madlaw ko ngamin ang magustuhan mat ni senyora ti trabahong. Nana, Tilahang jak mo. Kat no apay akas lang nadagsan ti dara na kan ka. dayta nga ti pagdandanaga. Nana si Mang. Awan mo ti amo kabasol ko kankwana. Ala, ti importante, kat aramidam iti husto ti trabaho. Itay pala kaslada sa sapsapulan, Misty. Awan mo ta. Ay na, di ka naglibak. Amo kasapsapulan ni Albert. Awanan, nagawi din. Huwag nagpaiso. May salaangan ti klase na itamalam. Kat imo na pa eh. Day tatek paiso. Makita? Kunaktumot kami. Nga da sapsapulan kay. Si Kamat. Awan ti sabali akayat asawan day ka. Gayam ta ni Albert. Saan ka di? Saan mat siguro adakas na sa pula? Ala, wanan. O anya, talaga ka di akayat mo ti umangkas kanyak dito yung motor? Apay, di mo ka di kayat? Anya kita saan? Kayat ko Misty. Ay, siguradong apalan tak ti kadwa. Gaputa siyak ti kadwa ti kapintasan adayag dito yung universidad. Dahil ta ti paglaingam. Ti mang bulatsing. Oh, alakit yan. Mapantang. Ituyak lang. Tapno masiputa kadagos na sinyas ni Signora. Amang ano da kasapulan na. Ay, Laika, balasan ko. Mapangkaijayan. Siya kun ditoy. Nana si Mang. Alan, mapangkaijayan. Siya kun ditoy. Ang mga nadamanan saan ang magustuhan ni senyora kan ka. Ay, jaklakit di kaya't adangran na ka. Sige nga Rod, Nana. Awanin tinaskan nga aramidam dito yung komidor. Urayim lang nga noan niya ti ibagak. Taiso ti aramidam. Uwan, Nana. Inakon. Maawatak ni Nana si Mang. Di na ngamin kahit ang maisagmaka. Iso atong palot ti bilin na.
kasla nakitak itay asim mangpet ni Albert. Wen senyora, nagdiretso iti silid na itay nakita na nga adda sa nga iliyo. Nabannog siguro ang naggapo iti pagadalan da. Nalabit akasta, senyora. Kat nilay ka, ayan na. Agin innaw, senyora. Bantayam nilay ka. Ang mga numakabuong manan itinginginaan ang pinggan. Di kay agdanag, tabinilin ko anaimbag. Alang nga roda, da makigidanak kan ni Kumare Felisa. At da ngamin napataga papanan mi. Sikati makaam mo, senyora. Nagdamag ni Amado apaman na sumangpet. Ibagam nga adala ang inasikasok. Nalawag ka di? Matumpal, senyora. Sige, ingkabantayan nilay ka. Taang mga noadan tumanan mapirde nga alikaman ko. Kinapudno na iha. Dinamag ni Amado noon anwak ti motorsiklo. Kasta ka niya, Papa? Naklat mo't idinamuan na asika tinakaipayan ti kabarbaro ang motorsiklo. Awan man ti palipod. Saan ka niya, Papa? Awan. Siya kung tinangilawlawag ken ni Amado iti amin. Kasta ka niya. Kat, ayan mo nga ro dyan, Papa. Adak pala dito'y resort. Abumatan. Sana rumbang nga mabaybayan dagiti trabahador dito'y. Agawin ka, Papa? Wan, iha. Siguraduak lang ang mabilin ko anaimbag dagiti trabahador dito'y. Agdiritso ta ka din ije balayo, Misty. Sigaman, nadda pangawisam kanya. Adam mo ka lugar ang mabalinta papanan. O sige, mapanta nga ron. Saan abali tadda pa ila ang ije resort ni Papa? Mapanta iti bagbagam a lugar. Ang mga numarabya na kaagawid, karidad. Adakan ka dayta, Amado. Itaman pa yadi kagdamag, no apay amarabyanag. Amok ngamin nga awan tumat laang ti maramitak. Gusto ak ka di. Karidad. Awagan nagtulaang nga no bilang tagawit kan. Tanwat dakto pay laang dito'y balay ti kumarik. Ang mga no kayat nakadagasan ta makigiddanak ton kan ka. Dayta kat no kayat mo. Sigamet. Apay kit dinasaan. Bueno, kasta lang nga rodan, Amado. Bye. Pinutid ng tisaritaan. Ay, anyan ni karidad. Nabagas latta ti panagsasauna. Anya nga'y balasan ko, nabapanlugan. Okay lang, Mat. Nana si Mang. Kabaalak mo't amin na trabaho dito'y. Kinunakmat ngamin, adi ka unay. Narigat no puwersa amkit din ti bagim. Amang ano niya ti mapasamak kan ka. Agyaman nakitinalaos apa nangyali kakam kanya, Nana si Mang. Laika, kasla anak kan. Kadyak kayat nga dada ka sa mapasamak kan ka. Nana. Isungaan nadam kumamat ti bagim. Api ngay talaang nga inyagnak iti dayto a lugar, Dan. Pasensya kang, Misty. Diyak amo ang magustuhan mo't gayam dito eh. Kat na nagpintas iti dayto a lugar. Nagpresko kan naglamiis ti puloy ti angin. No ni Albert, ije rancho ti pag-aayat na papanan. No kas di akayat na ti makapanunot anaimbag. Dito mo't kanyak. Kas lamapunas amin ang parikot ko. No adak dito eh. Ay na, talaga ang nagmayat tirik na dito eh, Dan. Isong araw nga ingkuyog ka dito eh, Misty. Misty. Dan, di ima. Agyaman ako na kin ka. Dan. Idi, sa bali ti panakamamok kadag iti kaskin ka abak na. Nagbaliw lang idi, nagayam ko ni Albert. Ngam itatanam amukan. Napunasen ti sigod anaalas nga imahe dagiti kaskada kayo. Nga adda ka baelan na itibiyag. Saanan adakas ti pagkit kita ak kada kayo.
ni Senyorito Albert iti silid na. Manipo di tayo si Mangpet. Di na painataan mo anapanan dagiti sa nga ili ni Senyora. Ibagaklangan kan kwa na. Aday tanti silid na. Senyorito Albert? Senyorito! Saan samot ang nakarakteray daw ti silid na? Ay, nakalukat na at paiso. Sumarapaklatan. Senyorito Ha? Diyos ko! Senyorito! Anya ti mapaspasamak kada kayo! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.